Da li je motivacija, po tvojom mišljenju, neophodna i ključna da bi se cilj ostvario? Pa sve zavisi kako ko gleda na taj motivišući moment. Mislim da je tu, opet se vraćam na ono što sam rekla, uživanje u tome što radiš, ljubav prema tome što radiš, ključni faktor u svemu tome. Motivacija je vrlo bitna, ali ako nemaš taj neki, kako se kaže, da ti ustaješ svako jutro svoje navike i nešto da ti radiš na tome da bi ostvario motivaciju, to je bitnije u smislu, ja znam da moram svaki dan da se ustanem da radim trening. Džaba ja bila motivisana da preskočim 2 metra ili da završim univerzitet koji god to bio. Ako ja ne radim na tome i ne naučim sebe da imam navike koje me vode ka tom cilju, onda je ta motivacija bez neke osnove. Prava motivacija mora da se iza nje krije neki visok cilj koji ste postavili u životu. Ako pričamo o sportu, to je recimo neka visoka medalja koju želite da osvojite. Možda vi niste potencijal za taj rezultat i možda nećete stići do te medalje, ali ćete jureći nju sigurno dati svoj maksimum. Onog trenutka kada date svoj maksimum, vi ste šampioni i pobednici. A mislim da je za to potreban snažan motiv i da da tu motivaciju možemo da vučemo iz tog nekog cilja koji smo postavili. Ja sebe motivisala do 25. godine treba da naučim engleski jezik. Nisam osnovno do 22. 3. nisam znala jednu riječ engleskog. Da progovorim sa 25 sam došla i rekla ja sam naučila da komuniciram sa svojim saigračicama što mi je najbitnije bilo. Tako da djeca bilo kojeg uzrasta i ona osnovnu školu što skrenu i oni su čak one čiste duše koje sebi imaju motivaciju neku, prave je i to rade na svoj način. Mi odrasli moramo se posvetiti tome da bi uspjeli u tome. Moraš biti motivisan za uspjeh, svakako. Ali da ti motivacija ne ruši sve ono što su drugarstvo, prijateljstvo, fair play, uvažavanje ljudi, jer motivacija može da bude iskorištena i na drugi način. Zašto bi motivaciju okretao kao nešto što može sutra da ti donese problem ili da dovede do ovoga o čemu smo pričali, do nasilja i izopštavanja nekoga, zbog toga jer je to konkurencija, ne? Fair play. Imaš li sjećanja na prvi trening i prvoga trenera? Je li on stvarno toliko bitan kako mnogi bivši sportisti kažu? Pa sjećam se prvog treninga i konekcije je bila isključivo igra. On je potencirao da se igramo. On je potencirao da, ne znam, da ne razmišljaš previše u tome momentu, imaš tu loptu, ideš da daš taj go i da to treba da radiš osmijehom na licu. Definitivno predivna sjećanja i baš onako kako ja i danas smatram da treba da bude taj početak bavljanja sportom. Da to treba da bude igra, da ti zavoliš to što radiš, da ti zavoliš i da ti želiš da ideš svaki dan na trening, da ideš sa nekom radošću tog dana, ne šta će biti za 10 godina i da li ću ja za 10 godina biti neko i nešto u ovome što radim. Prvoga trenera, prvoga učitelja ili učiteljice si se sjećaju. Znači, možeš da zaboraviš nešto što je išlo kasnije, ali ja ga uvijek rado dopomenem profesora Voja Gardaševića, koji nas je učio kako da igramo i da se ponašamo. Generacije i generacije, mislim se sa te strane, izašle su zdrave, sportisti, uspješni, tako da bitna pretpostavka i vodite računa o tome. Pre trenera imamo porodicu kao prvu stanicu koja je dosta bitna. Ne mora da bude presudna. Opet znam mnogo šampiona i mnogo dobrih igrača koji nisu imali nikakvu podršku ili su imali roditelji koji to ne razumeju. Mislili su da je to gubljenje vremena i da bi mnogo bilo bolje da se nešto konkretno ode, da se odradi za dnevnicu ili ne znam ja tako. Ali sigurno da je porodica neki prvi stub koji ima uticaja na decu. A naravno da je trener ključna figura. Po meni ključna figura, pogotovo u tim nekim prvim uzrastima kada on mora da bude neki medijator i da stvori tu neku ljubav između deteta i tog sporta. Da mu ga u isto vreme učini zanimljivim, ali da mu isto objasni da je to ozbiljna stvar, da to nije igra. Moj trener je od prvog dana bio Dragan Adžić. Praktično smo sarađivali od moje 10. godine do 30. 20 godina
smo saradnje imali. Bio mi je roditelj, najbolje me poznavao od svih trenera i koji god su treneri bili u budućnosti kao prvi trener, on uvijek bio kao pomoćni i uvijek je bio uz mene, ja uz njega. I svaki uspjeh koji sam ostvarila do posljednje medalje je bio, on je bio zaslužan i sve što se moglo osvojiti, osvojili smo zajedno, tako da je to jedan čovjek koji je kod mene nije samo trener, nego kao član familije. Što duže traje euforija trijumfa ili agonija poraza, po tvom mišljenju? Gdje je tu balans? Sve iskustveno dolazi. Kad se vratite sa medaljom ili se popnete, euforija je naravno veća i duže traje. Porazi su ti sastavni dio i života i sporta. Sad pričamo o tim nekim ranijim godinama i o tome nekom sazrijevanju. Definitivno da mi je tada u tom dobu duže trajala agonija poraza. Međutim, kako se zrijevaš, tako mijenjaš percepciju od mnogim stvarima i definitivno da bi se sad prebacila na ovo prvo što si rekao. Definitivno euforija pobjede i to je nešto što je trajno i što ostaje. Znate kako, porazi su nešto, pogotovo kada se bavite vrhunskim sportom, nešto što morate da prođete. Jednostavno morate da prođete, pogotovo ako se bavite olimpijskim sportom. Taj trenutak kad se ostvari nešto zašto si radio 10 godina, toliko kratko traje jer sutra moraš da nastaviš da se boriš za neki drugi cilj. Definitivno agonija poraza. Onaj sam igrač koji jako teško podnosi te poraze i moraš da naučiš mnogo više iz poraza nego iz trijumfa, jer trijumf se brzo završi i kad kažemo na vrhu si najlakše paneš na dno. Pa sve mora na novo. Ja opet kažem, nekad se desi da se puno gubite, ali jedna medalja to sve briše. Jer sa jednom evropskom, jednom svetskom, jednom olimpijskom medaljom vi postajete istorija. Mislim, baš ono što si ti rekao, da mi nismo navikli da uživamo i da nam bude lijepo non stop. I da smo navikli da uvijek nešto mora da fali i da kao da tražimo to nešto što fali. A to je jako teško promijeniti, s obzirom da smo tako vaspitani i naučeni, ali radi se na tome. Onako je najbolje kad prespavaš noć, u stvari ne prespavaš je, nego staneš budan do ujutru, jer i posle pobjede i poraza onako onaj adrenalin i dalje u tebe i uvijek razmišljaš o tim nekim stvarima kako si mogao to bolje da uradiš. Tako da sutradan ide ja to mogu, ja to hoću, ja idem dalje. Mislim da se ne treba previše zadržavati na porazima. Porazi su samo jedna lekcija i to je jedino. Znači, iz toga najviše možeš da naučiš, iz toga najbolje možeš da znaš kako za sljedeći put, kako za dalje i to je najbolja škola. A što dovede učenika ili sportistu na prag odustajanja? Pa se i to prevaziđe. Različita stanja, naravno. Kad imamo 10 godina razmišljamo o drugome, mijenjamo se u nekom teenage varijanti puberteta, ovoga, onoga, ljubavi, buđenje nekih drugih interesovanja. Zašto odustati od čitanja knjige ili učenja ili treninga koji vam donosi benefite? Zašto bi se odrekli nečega što je dobro? Jer ako nemate uspjeha, to nije znak da ovo što radite ne valja, nego vam daje neke druge mogućnosti. Daje vam zdraviji, ljepši život. Ja mislim da čovjek kada prestane da bude motivisan, da on polako nestaje i da se njegov život gasi. Možda ne u fizičkom smislu, ali sigurno u nekom duhovnom da. Motivacija se uvijek izvlači, motivaciju uvijek možete da izvlačite iz nekih finih stvari, ali isto tako možete da ih izvlačite iz nekih teških trenutaka u koje vas život stavi. Mi sami sa sobom treba da budemo svjesni da nisu samo loše stvari u svijetu i da se toliko loših stvari dešava, ali da mi ne smijemo da izgubimo ni motivaciju, ni volju, ni vjeru da može da bude bolje. A to ćemo postići ako radimo na sebi, ako mi prvi vjerujemo može da bude bolje i našim primjerima da pokažemo da negativa, ljutnja, svađa i neke ove još gore stvari da nisu rješenje ničeg.
Mislim da uvijek ima prostora za usavršavanje i mislim da nekako uvijek treba pokušavati da prelaziš sopstvene granice i da prosto vidiš dokle najviše možeš da odeš. To je nešto što mene vuče i to je nešto što znam dosta primjera vrhunskih sportista koji na taj način funkcionišu, da prevazilaze sebe konstantno. Bilo to kroz sport, bilo to kroz bilo čime drugo da se bave, nekako mislim da uvijek ima prostora za napredak i postajanje neka najbolja verzija sebe čemu god da se daš. Koliko god je teško nešto, koliko god da nešto deluje beznadežno, da opet morate da shvatite da je to opet jedna faza koja ako budete dovoljno snažni i dovoljno motivisani, da ćete izaći kao pobednici. Da li stvarno čovjek treba da ubaci kamen u cipelu kad ga baš ništa ne žulja? Pa, mislim da svi kroz svoje karijere ili živote imamo te teške trenutke, samo kako ih ko shvata. Neko jednostavno misli da je njega najgore zadesilo. Ali oko nas imamo ljudi koji su u mnogo težim situacijama i kojima je potrebno dosta toga da bi se vratili na pravi put. Jednostavno, uvijek bih ja rekla, bitno je da imate oba roditelja. Ja već sad nemam oba roditelja, sad 31 godinu sam ostala i bez oca i sa 31 godinu nemam roditelja, neko ko ima, pa ne pridajem toliko značaja i važnosti, nego tek onda kad izgube kao zašto nisam više. I uvijek kažem, najbitnije da imate prije svega majku, jer sam ja bila više vezana nego za tatu, i da budete srećni zbog toga. I to su neke stvari koje mi sebi stavljamo. Moja situacija je najgora. Ima i gorih. Meni se desila i iz nje samo izvlačim pouku da ja to moram i hoću da idem dalje. Posvećenost je divna osobina. Umjerenost takođe, strpljenje veoma važno. Sport će vam donijeti široke vidike, možda čak i otvoriti puteve za nastavak obrazovanja. Tokom školovanja, baš kao i u sportu, nailazit ćete na izazove. Zacrtajte svoj cilj. U svemu što ste zamislili, samo napred.